Tevaka sana mutegeri wa Meru TV. Good morning. Oringi na karibu sana kile gicunji gietu kia bithatu na kirani kile gicunji nendera mbubire kwithira ngikwira angicokera tucoka ndini ngatugacoka twene mheshimiwa mutambone akenda tumba kwithira tukimurika siasa cia South Imenti mbere tukinya na rambe tukiria akuwatogeni au kiri Meru TV kurikania nani omba kwithira ukiwata ndeto china uthio bwa Meru yara yokarika Meru omeya Meru na kinya ndiguru ne yetu yonthe ya Kenya cionthe komba kwithira wichi wata ititauri akana ichungwa no tutwitira yara yonthe okarika maturane batwe itukomba kwithira twikumurikira imwe kwa imwe twarire okulukira mitandao yetu yo kinyanire Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya amona kinya tuthiatira kiri Signet na Pang Meru TV na ututumira ntumirie ku okulukira 0748918901 kana utwandikira message okulukira 0748918901 ambeu erungurwa kioni gyaku ni okomba kwithira gitumira kuri mheshimiwa kiuria akiro kwenda kwithira ukimuria anarwarirwe turontuko arwege gicigo mbunge kia South Imenti kireko kwa itakara ya akithirite gikioneka yaka kirumiri imathina nkutho lakini nende twina amukari wa South Imenti amheshimiwa kuma Nterech South Imenti akomba kwithira gitutari kithira ni uma abora tukomba kwithira tukiona mitandao ne South Imenti ikiro ni angaratene South Imenti ikiro kwina nkuchenio akomba kwithira aitutariria imwe kwa imwe tu na mheshimiwa agashaura andene ya mutambo mbetikirembe kwithira nkimu wato yani au kethie kene kinene tukiambiriria kwarire gicigo mbunge ke South Imenti withiro kimenya nu tukwarinwe karibu sana mheshimiwa. Thank you Muthoni. Mbere gankethia thikiria bonthe ba Meru TV araba uma kuma ithamba nchugu mwanka nara mara kaibiria kana kuma thuci mwanka ntonyiri ndenda kubera ndu bakethia bonthe na inkubendera ntuku njaga antu ba Meru yonthe na kinya antu ba South Imenti ngobakethia sana kuma wondi cietu cio ithanthatu kubera imbendete na mbigagua ntikung'aniro ria nkona baithithirwa mantu jatikubagwiria. Karibu sana na ikia tumio riao nende kenda weta na mbere na komba kwithira witukunurira kana witarire bura siasa kana witi na mbere bo South Imenti bwithirite abwikara ndrenda tuta direct to the point twarire mantu ya South Imenti. South Imenti na araumite mheshimiwa kwithirite kwitura ndi kinya mitandao ne at South Imenti ititite bure batire kuba kwithire gita mwaka kumira agikundike ndukimbe kiuchita the eye kenda utire iba weka makinyene mubunge urari kukaitene kanena utire South Imenti ni kumba kwithira ikiona maendeleo uwo karia gashaura South Imenti wombike kuwa state yewe kariate South Imenti ititite bwega Muthoni na ankwire kama South Imenti ititite bwega ndenda kwambiria ukwira Muthoni South Imenti ititite bwega yathagwa na orongo na waia nontu atongeria para kana mutongeria ororiku uweto tegerera Muthoni ngwikie mweri muthiru tariki 27 ikwari na empowerment ire kuthiuruka Kenya na mutongeria migongo akiringa ndebe agicwira kura nontu nukuona mantu jawe jangaratene kinyawe akenda ocokaniria antu empowerment ira Muthoni antu baringirwe thimu barauma kuma nkunjumo imwankene yetu na Tharaka-Nithi na ara mwicho Mount Kenya barauma na ale bakombolete mbache skuru na beri bakinye kienine kiria da emwe kenda bombo ciandikiria antu abagirikaira kienine kinya impara na baiji bakinya nontu ibaigagu antu beta state house bakwana mbesa beta ko munini omigongo bakwana kantu baiji muntu agacionya one uri agakinya na iya agacoka na bantu na ndire abakinyire Muthoni utigintu bona gya kwana kyo na mbesa icio thiro kienine kindike na letire mbesa na ekuruba mugwirirwa sana lakini mbesa ile ole kuruba ye bakana nkero mbesa yao gikundi no tibyandiki kundi 351 anto bagoro na yanto bangana Muthoni baguna anto bangi muno 351 groups mbesa icio thirwe na irakinya milioni 10 milioni ile 10
kenda omenya muthoni Southimenti itite bwega gacekirwe mbangi kenda iciara kithugania yakwa ni mbuga ikenda iciara kenda maciara yatigirwa barawe nacio mwangira nandi muthoni antu bara batayewa mbeca na mwankana ndi batirigirite kwirwo intukuna bakayewa nandi mweri jurathira 27 kuma mbeca ikwija na antu baria ibathinirwe muno nontu bamwe bara bejite na matatu na mbeca cia ukoba baanire bamwe gukina maguru bangi baana kanyakina na maguru bangi baana mitungu na maguru na bangi baitia kinya kionyo na maguru kuonania ikuthini antu uthini antu na bakuthurite bakwagiti namba 2 muthoni Southimenti ndenda thikirie banthikire na arankari orongo bambire aja Southimenti ngugiti itagwo umwe nontu tukomerana twite tukona wondi ina skuru irasibia yo bithondeki bionde na yakirwa perimeter o yathiurukirwa na maiga kiendi kiu kionde kia ikangurukie ike 10 cukuru imwe ukeja kwithirwa kwina fairness kana antu ibagwitirwa ngugi umwe kethira cukuru mbeci kuonora cia waka kuthiurukira pence ibati kuthiurukirwa everyone ti cukuru imwe ntureku ubati kuma ugeta nture rengi ketho rithithie mwe ukathithia cukuru ithanthatu tukamenya wondi na cukuru ii mwanka yuyu ngi tukamenya ukairigire ingi ithanthatu yuyu ngi ithanthatu ouma antu bauchokia ugeto kirigairo uno ntuigwa wana cirigiri kubui na cirigiri ou no kwithwa kubui namba 2 muthoni antu ba Southimenti kinyo karia butithero bubui Southimenti no igagwa kaoga ukethwa kagwikwa store arimi beterete mbeca ciao muthoni ukoigwa kaoga gakuiwa na kaoga kau gagwita na kariwa ngirindi wanu gakaiwa ngirindi wanu na arimi bau bationa muntu kubathingatiria kaoga kau konewa kaia atia kana getite atia kana wigua kwe muntu wagwatwa thekwa ni untu boka waka muthoni kuonania kinya wagagia bokaria utibui nontu utongeria bogathuka ngwirira muthoni ndambiririe siasa mwanka yo kuraja sana ndajiririe siasa 1988 ndo ndatonyire siasa 1988 na insabite inkarite na thirikari ya Daniel Toroitich Arap Moi inkarite na thirikari ya Mheshimiwa Kibaki ndi obisi ya County Council Meru aja muthoni thuri na antu ba mitungu twathiraniria na Kibaki yanke weku ngicaba antu ba mitungu iria ngwirira muthoni kinya tekini kwereri no uigagwo mujumbe agikatha kuga naramiethirie National Polytechnic I'm the founder of that technical ini ndamianjirie ndathithitie miunda na ndathithitie everything na ndatigire mbeca ikuija milioni 800 ya kwambiria bo mwambiria wa technical antu ba mitungu no barie uma bakawi igacaura mitungu ira muthoni ndambiritie another projects na project yu urobati kumishughulikire mujumbi itagwa energy center ndamiamunda ndikansira twashoka twamishughulikira na Mheshimiwa Kiraitu Murungi aye mubunge wa Southimenti na yakwa energy center no tengu gerita ero muthoni kuonania mtura twinwe ati kuona mbere ara ono ici rera ri thero ri mbeca no twena mbeca now muthoni ankuthirikirie angi antu bakwinyiru project cia thirikari irita irwa ngugi mitungu kana Southimenti project yu kinyokorwa itenda gwari irithithairwa procurement na tendering utimenya no ntukambunira ciakaga ice mujumbi yana andiko igugwa kwa market kama cege
Muthoni market iwe kama cege thuriti akari sana. Market ijire yakwa ni antu baumite mbali, baumite Kamba. Baba kwa kau. Bakiandika antu mtu kama cege au market au. Bateandika kwa. Yantu kwingi kurale akoroga ndakairambirire ciarokire o cia bokora cibiti igitara kwita ngugine bengwa bakamacege bonde gwatigarage bara baumite naria contractor mabundi jara na contractor uyo umite na thoko eu tweri antu bagaitwa ba barene thoko ya area ikambiria mwambirio mwanka tariki mweri okenda antu baito ba barene batonya thokoni antu geta jana ndi turi thai kama cege ukethira wina mitungu na ngari thai Muthoni urunga makama cege mathaya iri untu bwanjam untu marigu njirena ya kwenderua kama cege is one of the big market ni Meru na ni mwe ya market ire thingatite Ndareni ngari ndiona kurukira no nthoko eu yakagwa na watho no thao ocio Muthoni ngari gutaira thoko ruji kathoko eri gutaira ngari ruji Muthoni itithirwa ina bioro no ruji rutigwikirwa pipe au rutwike iruro gwaka a contractor hinguge nusu na South Cement indigurwe meuro project iri kucia kungana roje twendairia inya ya gona ni Muthoni ukenda gutura kama cege ugetoka gura munda wenderua munda no kenderua ruji antu batithina tukichoka rora ku empowerment ira yombe kwithira ikibwithwa au ni abwitha gwiciko mbunge bionthe na ingwitikia inya igembi ndonete bwithitwe ikinya au no Cement no yabwithikite lakini ndi ya South Cement nione ndi tumite mwanka akukethira kwina biuria Kathumba igwari na ikundi bia antu baraberegeri kumba kwithira bagitetheka kumania na empowerment ira 351 groups biu ni ikundi bia ekuru ni ikundi bia kuru githira ku yakuru barabari ikundi na ikundi bia itetheba bibiki ba bonda bonde beregirite kumba kwithira bakikunika na mbecha ira number 1 tiji kithira gatutaelerwe etumi ekia empowerment ira kumba kwithira ikia akenda nende kinyarira mbecha ikia chumba kwithira chigiko banki ne brokuwa antiji kithira anwereti kwenda kumenya gitumi ki empowerment ira kumba kwithira ikibwithikana mbecha ira chithana nacho chiotethia bao Muthoni gitukio kirigaritie sana mbeca cia empowerment na aria angi kunenganirwa ikundi bietherwa biana mbeca ciao lakini South Cement na barabata na mbeca ciao runene atongeria ba ikundi bagetwo bicine mujumbe onto no tigiri mbeca beto bicine bakanengerwa mbeca ciao runene nabo bakana beta ntukwira bacemana yo kiumia kiu bakanengera antu bao mbeca utena ngenda igwa mbeca empowerment ikweja antu bararamika bauga ikuthiria mweri bataeo no South Cement yes ukorwa gacaura mbeca iwa inaire mbeca icio ikethira ciikiri banki ne bokuwa ciiki ciambi nande unia uno nguria Muthoni ndendo kwira imbaritie ije ne otiripia ire kwaria na imbugite kuringana na mbeca wicaejanirwe kinyi ntumene kina ibua rais ayukieta gari aria kumenya ngugi ewe ni thukitwe rathithagia ekurubara ba mwinire na bake na uria ibathurire batikeni nonto mbeca ira aejanire bataewa yes na rira ukubwithia kuthomethani kwegie mbeca cia empowerment ukweri na ukinyo bichine ya mbunge wa South Cement Chandra Kumwiti wetwo karantheni wo muri atiri bwaria bura akuru barakia umuria mbeca ina achietire kwina antu babikibiki au bakwa batona mbeca ire bombe kio ciona Muthoni menya daktari na antu bawe mujumbe na antu bawe na antu bawe itwithero tu batu tu mbunge mwana insi
Nkubu ara tucemanagia ikundi gitagwa Mabadiliko Movement na Mabadiliko Movement antu bau bawe ibejago pega tukaboria what is the problem imbiere na thina butukunenkere kurumbe ciao na kuruna antu babonda barabari bahewe mbesa bagatwira mbesa isiratarirwe na iba kwenda kwa antu bakantu twaboria ruju kana uke batwira kinya ruju no ciejana kinya kiumia kino ciejana kiumia kathira mweri yukuthira nande atwambiria jungi muthoni yes yama ya mathina yerethete kirumira South Imenti i barabara kumba kuthira chikithukanga mono na barabara cha South Imenti kithukanga kwituika kwinya imwe china marinya itikumba kuthira chikitikirika no bwa South Imenti ndo kinya bakiaria bakwene ndira ikaitene kambura batikumenya ina bakomba kuthira kinya bakirutira imira byo miundene baibike biasharene kwena kigena kiumba kuthira kene kanora kiro bichi ya mbunge cha South Imenti kaiteya na kinya kethirichi ya ina chita muthoni wonite mugeni mantu ne barabara barabara ilio iritwira kuthithwa ni national government yes irethithagwo ni obici ya mujumbe irethithagwo na antu abetagwa kera barungamiri niu ni mujumbe wa area mbere ma muntu athithia bwega muthoni nero na thithitie bwega Meru County tu barabara turia twitwa Meru County ya tuganande arampumite mheshimiwa Evans Mawira Karia na twikirite andiko turia twingi kinyake dora tithiritie mbuga itukai wonania utuma ko yuki obisi na nenkere MCA tubeza twabara na tubabara tuithithire twikiria andiko lakini babara yu nene yu ithitha gwikera utewira thithirwa by now na itwire kuthithwa imwe akathuria mujumbe na naraithithagia but now iu titonya ngari babare na iu ina mbeca igwita tutemea mbeca ina igwita no ngarandi mbeca menyatu antu bakithura na South Imenti bathurite billionaire na berita na amwe kinya kwathuka akathithagia ariwe lakini mantu yo yatwikire kiroto yes South Imenti no kwina chukuru itea kiburibati South Imenti no kwina chukuru ile cheje kene marito oya bakanyakine boys na inge chike na make grade thine South Imenti binyato yakire thine South Imenti gutiumba kwithira mathina yonthe no South Imenti yara mama South Imenti thine rere yonthe ikumania na mujumbe no bati kwithira ikira go principal wa area we onto mujumbe na rutha ro gwitagwa TSC akawinditero principal u aundete rongi agaitwa direct andike thira batiuragia mujumbe ati dina naira na mujumbe rira kiraitwa ari mujumbe wa South Imenti itwe twatonga area ndene Meru ndene county Meru kiraitwa thithagia mucemanio kanyakine Igoji Teachers Training College akauga na kwenda alimu bonde ba South Imenti para baitana secondary school bacemania au bakareterwo antu kuma Nairobi bakathomithua mantu ja uregerio bikaraga na ura bithithagua na ura aritwa bathoma kenda bakuruka iyo ntuko bagatinda au seminar ya 3 days iyo ntuko ikathira iyo undu bobu tithithika by now the same time kathuri murungi akuyukia giti na thithagia the same neta mucemani jwa teachers na agatinda akabeka ntuko akiaragia nabo but mujumbe uyo nandi mujumbe is a businessman mu biashara omunene wa kugira into China America London wapi atura ndegene kinyana ya kuja atumba kuja na ngari rionde athingateni ntuku igiri jana ndege yeka gwa kwawe igokire geta mucemani igokire gacoka Nairobi kwa kinya gwita babara eta gundu ya au mae eta gundu ya Ngongo
kana maskini aitia na njira itairi au kana eta mucemanio na ale bwa mara ena mira muti okiama atena mona baba lewe muti okiama ro kali kwento reingi atakinya kuma kuthurwa baba ra erinde wakathithia karagita yetete mete marimo marigo kuna ne mbule uraja titia yaja kagunda baba ra ya gwita kugira marigo nkui atathithia na ne thitha gwa nekera ere umapiras kwina mera gwita kumira mwankana ara kwa ngaine ewe bati kuthithu mujumbe andike thro tutena MCA ukuthikira antu kinya na amwe cukuru igerio bitekinya yes. Wow. South Imenti mbecha cia CDF chibati kumba kuthara chikiruta ngwiri kuno ntu yakanire cha South Imenti mbua okay bangi bakinengero mbua wate nenkairo na nenkairo ambesa ndakwira the man is a businessman ni mubiasara yadura ngugishi on the no karita nandu bawe bichiewe ne ritangugi kedo iskuru yeu besa I think that is a catero either really cateros no tu mbakuga no tu igua contractor umeta mtorana atuira na waka skuru ya kirasi ya CDF kana atuira na kuthithia kandaga saga CDF kana na waka kambe sibono ntu no ya thirikari aya CDF na riri ngito igagwa sibona gwakirwa sabusibona gwakirwa South Imenti no eri masabusibo jati ofisi ya saba irantu gitina kya muti yanara ego jinda ari no tukwingi nara gwita kwa kaura sabusibo kaura tanto agwitera wananchi ngugi ero ara ukanise nengere au ugia kwithira mathina yonthe yarumirira antu ba South Imenti mweshimwa Gacaura miaka 5 kirite kuthira indi bitumete bwethera bukiri kuma mwako mbere bwone tengwe kuthira kuritika mwakira nendri ono kabandu bukiri buteko yukia itali no ntu imbichie impeachment no ibuthikire kinya mubunge okay akenda at least with nambere bomba kuthira bukioneka indi bukiri tikaita ukonde muthonia ango itane impeachment ya mujumberi nyembi tukameambiria nandi itithira no ntu bwa mbere no monga buchaine antu bara ba South Imenti basaine antu gikundi kinene ma ngiri buga South Imenti ne kura ngiri igana laginto no basainire antu ngiri 60 antu bagasaina bagachoka baikwe kwa MBC bete bagategwa kedo yuma ibo na kwa MBC muntu bosainire na mbesa no ntunuje mantu ja Kenya uraja kali tano auga be antu bero batengani ibachokerwe kaire ba mabatali bandi biterali na bitero na kande ne voting registration nande bacho kwe okwiwe gitari uri uchoka kumona ndi mbunge oyere ali ni obuiketie mantu ande yakuga tugenande ni MCA Omiru toikie mararamiko yetu kiri assembly uro bati tuthikiri speaker speaker ojo nawe athuri ni uju tukwinga agacaindi ne atuka na agacaindi no kirigwe nende kabindi boture thine no mwanke tutetora thine kwina movement ya mndungi tu ule tukwenda kuthura young gentleman ulo gatu sabu no ro kathikira antu no ntutimbilione amba the time kaita kaka kinya kakuthura na ringi bukethera buro thine ni obandu thina nayo eu tu kamera no ntu South Imenti batu ituonete thine gitari nene kwiro twathurite mujumbe weta wakarimia na rita itigere mianka iri arathaikwa turatwa kuthurana tu ngundi years na we served wau o tukara thina ni wantu bakaringa kura na maru
nontu kinya Kenya tikebui muthoni antu nukuona no bakuthiuruka bakierithagia empowerment na nukuona antu nabo no bakuthiuruka o bathuri nontu kinya kwenu ugeta kwenu ukoria antu boega maigui bathuri ithikari weja gwetu antu ibathuri yes ukethura ukiaragia uma nontu nuitanja weekend no aragia nantu na no igagwe batikeni na antu ba South Imenti nontu batikeni no bakaringa kura na maru yes akuna na unemployment nterechia South Imenti ndukembe thiba chumirite baingi muno abakiwa batena ngwicha kuritana kinyende ira twanya turoneka mubunge ura wa South Imenti ate kwethira akiaile youth bakwawe ari kuririkana ari take na antu bangi bakuraya igwa kureta bayuke twanya turatongui ni atombike enti kumegethira uma kana gethira ni uro yuma tukathingatira ajumbe bonthe ba South Imenti tukauga atwarie mantu ja muthumbe waku mpuronto wa buri mpuronto wa buri pio imwije mutigania pio wa mujumbe wetu etherwa mwikamba ketho na kumba kuandika pio mwikamba iba bangi banini akandi na unu ukona kwa leo pio imwikamba na ule yao kwenda kanisa ambire pio wendu pio imwikamba na ngugi nacio ndaugira kairi kameme na kamuga ndauga ngugi antu bakairwa gaciandikanaga alimu ibandiki South Imenti alimu barabandiki barabaingi banenkerwe alitingugi bo bicie mweshimiwa bero baswe antu barabena mbesa nandi mwali jagwe mumitenja uthomete na thina sana ina thina itona ngiri magana jana jagwa tene wetu magana jana li ukaandikwa tiko wakaranja oka rusi employment haya twachoka mheshimiwa wetu ona twanya antu eta risabu eta mitungu eta bogeta east kana bogeta west kana bogeta igoji east aruma muthaka no tingugine ageto obicine we antu barabari obicine we akabaikia by now antu barabaita ngugi obicine ya kindike kwibo andikite bairi anu yikubo ndumwa wa TV utwire ku antu leo andikite baba ile andikite bairi bakumo obicine we nato ugita mtu andiki ayo geto mwandika Nairobi ugitonge aho andiki geto mwandika Nairobi na kwina antu bathomi bena the same degree na ara risabu bagutamaki muthoni yes kuringana na wewe mheshimiwa kaiteka kweja na ngwiki mubunge abati kumba kwithira kia ili ambirira kwenenkanira ngugi mujumbe rira kunenkanira ngugi eriewe kethira akona twanya twantu batano twalimu abati gwita alimu bau obicine we na rugite sai beja bakarandi hone akabera ndena twanya twantu batano na ndenda ntu betu nontu teanka uma obicine eu mwanga yuyunge nkona tungi na nkona tungi yuyunge na nkona yutungi tutegene muntu uria ukarite nja muno ura umba ku expire bakatega bakona ngania ba pena mianka inana nja bakuthithia college bakayukia bau bathatu kethuri bathatu bairi bagacoka o bare ara bakauga tutegene njera yumbi mantu muno mwana ura umite ara kumbi mantu muno bagatega bairi bau nabo batano bakangana bau bangi bakero nandi babwane ni bwega ndugu wenge kinya ngabuchwa mbeci bagwita bakeja naga bakaruma mbecha au akanengera bau transport nyaka bangiringiria kaberane ni bwega ibwe bwathura wantona Kawira Mwangasa ujurengirwa orameni sana Kawira Mwangasa anali nale amantu ugataja na ng'ombe mwana antu bagakena nontu eta akauga ntegere ni muntu uri thini sana uri umite antu kwina thina sana
ende na qualification cia urithia ng'ombe kati meona andu bakauga i muthoni ing'ania bagaitia njukue na antu 10 antu bau 10 bakorua tunenkere oju antu bakauga ari tunenkere oju ari monga bakinyirira uria obati kujukia ng'ombe ayarwa tunenkere au ngatwa bakauga nontu iye u iyandi wakingi yonge we ina gwetu mwekuru muitingugi uture randi na ukamata maiga jara tujira jwe randi na ningi anenkerwa ng'ombe iukamwa ukira karoko tuira ng'ombe akameria gaikia agetera handine rawe kawaida keja kuja kundia ruji la ingi ntori tikora yakwa na ndi atamenyaga ni mtu mwana kamenya uria kwejana na tabumba kuligu kwejana tonya tutano kira antu bako haya batu yokabondo ibabiringi imwe na nakwenda kubandika akabera lete ijena barwa antu batega barwa ciondo bakone ichi ukuri pai akathithia secret mbaroti abera rumeni uro karuma baruma batano bo bage bakanganirwo yes okay na boxi una ciekete boxi ngana ithandatu bara ba wondire bakarumira karumira na kedo anti ibata ndatu o mtu no mo kujukwa onde na tate dithio manto jara bama ingeja udithia anto abakurega okay ndibega sana mheshimiwa ugima wa mwiri ndi utonga na kenda withiro ino ugima wa mwiri no mwanka withire kinyaro kuria kuisawa sawa na no wethira wena utonga bwa mbecha no kethira tino utonga bwa ugima bwa mwiri kukethira kinya mbecha ichongwa wachitumaira mantune ya ndawa nwitire cibitari nthigurugani ntere iriku nao South Imenti bando cibitari cietu ci South Imenti cikaria atia ciena ndawa number 1 aciena ndaitari kana na ciena equipment ira batukwethira cibitari kenda cibitari bakwithira functional muthoni mtu itangu kinera wana kulita mtu jo arajukiria giti recently kuma mutuma kujukia giti Kanyakine hospital ndirariku bizete kuraitha thakemwa my brother yajitwe sana na ndethira kwina some improvement kwa hospitali ndakire ningwa itagwa Mungu dispensary ni onkurukaira bizite mundene muno kwakwa na Mungu dispensary antu ibauma kuraja muno bakeja kunywa ndaho na kanyene kamuntu rejire nandi ndawe nkuona iriku na ndikuona ni nkiuga kulingana na ntuku athiriana inkuona some improvement yes thank you nibaka sana South Imenti ni jeke muno na urimi na muno urimi bwa mario na kinya kawa hapa na pale bo bakwithira bukirima muno ntere ci South Imenti ukethira nende barabara no bwithukangi burabu kwa South Imenti barabara ni thukangi arimi bari betethwa atia na imira byo biba kurima inkwirire muthoni South Imenti barabara icithuki na barabara iri ithuki muno nkwiria nire cia irungamiri mujumbe barabara ingi ithithagio county MCA bekirite magutu na barabara nari ithuka kira gituma wigwa antu ba Rwasun baira mika muno nontu nomberia kinya kwa nugu gaitina ruguru ruguru barabara cia itithuka nontu ithithagio majani ithithagio nantu ba majani no geta nau utika barabara withira gatiandiko lakini Rwasun tutumba kwirwa Rwasun barabara ya ngarona karagito uwi kuthithwa nontu mbura ye yote pasi barabara ene uganti kwiria muthoni marigo ja kagunda na kiria kiitherwa kirio kiria gitethagia arimi bakauga meakauga by now antu jabetite uthirio na ngwiria kauga problem ire iri South Imenti akauga ni
security nimbi no tukawa akuiwa kaguru kakaiwa monani kakaiwa kirogine na watu iko timuntu gwatwa ondu watu iko timuntu tureigwo gambithua twategerera tukona there is something antu ya batio tegero ndendo kwira mandu yegi kirimo saudimenti netongerete na marigo na antu ibeitita ngugi muno lakini problem yao riu akinda kwira nontu nande mbure ya ura marigo yanku ija tiumira marigo ya irinde ya tiumira marigo ya nara rongo rwa kithale nara ya tiumira nontu babara rori ire batikwina ma na babare kithale egeta na mbora itiumbo kinya nontu babara nindu ninduku yes Southimenti kwina aseneta wa Meru Kadhuri Murungi umete Southimenti na Kadhuri Murungi bandu nwe munini wa speaker na arakiri senate na ndikuona gitumi kira kibati kwithira gituma Southimenti bethira bakira thina nontu atiri gitumi Kadhuri Murungi bati kumba kwithira bakiwatanira na mubunge Shadrack Mweti bakarandi batire thina cha Southimenti ni kumba kwithira achikia ino na mukari Southimenti na kumba kwithira aikara ya kai magutene nontu ningwetikia bakagwatana senator bakawatana MCA na bakawatana na mubunge wa Southimenti kutithira bukirira burabukurira nimbi byo tuma kwithira kutina ngwataniro katikati ka mubunge na kinya senator nande kwanza bombetentere imo nande ankwira muthoni mantu ya siasa kira kiretete thina kinya Kenya ni political privacy ushore wa siasa musiasa bakethirwa bautu moshore na mturo batiumukararia utengugi musiasa uitangugi baya bunge yetu kinyera nene itugire kinyera nene tugwete yes bunge era nene utumujumbi urunga mambunge akararia rais amwira bu your excellency sa bu tutitikiria na unia propose kulega untubu wagitate wauga utumujumbi wana kawa kugo na imbaragia muno na ngacokerio ntu na kairi kinya kameme na muthoni muno tugeta Meru County tigania Igembe ng'ombe iciagwa igita rionde ng'ombe ira ciagwa utimujumbi urungamaga barunga majumbe ba Meru bagwatana banjiria kuletera rais thina itikwenda muceso bamwira janande bamwira batu tutithwa twinyumeku kethirwa kambi ya GSU na ya njesi na ya polisi itithirire monkene yetu nara ajumbe bakagwatana bakathukira rais kinya no gwakorwo egoro maiga na rugekero stima kwatu ko muntu wakurukira monkene jugwa una ng'ombe lakini uraigwa mtu kwaria untu bubwa ng'ombe nara kana beja kwaria ng'ombe chiwa na ntu boragwa inombo na ira jumbe nau nontu bochore bwao na raisi batumo mukarario ndu kinyaka uga ntu ibangerwe akawa ndakaisingerwe cia Meru ndakaoigana ajumbe atiraga batikararia bawo isingerwe bunga mantu nontu munene wauga nontu kurego okararania kuu no kukuona nontu mujumbi na senator they are friends ande edoro they are friends nuwa kosuongi Menya Kadhuri na ari mubunge gicigo mbunge ke Southimenti na endera ari mubunge ikwerikana kwi maendeleo muno obete kwithira kireta ntirire cha Southimenti igitumi ati ukara nthinde no rari kunende amwira unire ndari kuo obwo ndabuthakia ibo bati kubwithia kenda at least kutigira mukari wa Southimenti menya tuindekira tukwenda turende mukari wa Southimenti omba kwithira agitetheka muthoni ankwire Southimenti athurani abathithire makosa kuthura muntu ali iguru sana iguru sana muntu ali iguru muno ndugu mukinyira kwina inya sana oweto tegerera kuthura muntu ali down kidogo ukaumira ogeta guntu ja
Kigembe nara kwathurite kijana ora witagwa John Paul. John Paul no tongeretie kiri mbunge irathirire neji na kwithwa na babara nyingi charami. Rami etaragwo na kilometers. Ciao icio nyingi. Nontu uwari ndiguru muno. Kinyabo antu bangi turare abo bana ukwenu turaragia nabo siasa kidogo. Kaigwa bakiuga na ukwenu mburu abuli na wakanga basukuru angana kuthithia bakolia awe mpururi pau barari batigania west ina itambe sai ukiwa no ntubo gituma kira kiawe na rimwe aria unaru akaria bu ukuona wena gwita ngui muno lakini hivi umbiwo yesa everything is yesa kinyanja muthoni ukabika muno uragithwa ngugine aciari yes. Now going forward, going forward, Mr. Gachaura, with one year, akariba Southiment, ekiri durano bibikeya, abakatega hambi ke mutongeri ora bakopa kedra bakidura. Going forward, bakatega mutethia mutongeria ure bago select noe bakwaria noe na akabathikira ure okwenda bakaranthi guru noe bakarijanira bakanyunyanira Timutongeri okwija eje jitakanije na kutha mbeca mbere micethira akauga impewe kanya imbithite India akaya wakanya akauga kanicheje ndogite nkamithethia ndikureta milioni akanenganira mbeca akauma ageta nare muntu aumite koko makaniche na wengana no karia no umwiro ntubwa irie au kari tikageta ete tagende giaciitire nandi tulenda muntu uria tukaraia no na tukamwira uria tukarokera uria twarokaira kireitu murungi kana uria twarokaira kathuriu yes uyu no tumurokera utimwira muntu utirwa nya otironire mama itunywa gitino ntubakura kuyo Ebuki chala mutongeria urakara nthi na babukendo bakwithira kibuthikira nukone yaka kariba Southiment ne burite thine kwana ira yatuma kinya siasa cha kinya abutika ilwa kana butio nkwa miromo abwe wa chiringi wefte bwe wegana rituma buchoka thinene ira bwithirite buri kwa miaka 5 Mr. Gachaura idoritanite antu muthoni twabera mbeca tukanenkerwo no ntu ibukono tingugi kuritu ichi kuthuranwa acio mbea cieja tukajukia mbeca indi tugitumira tukiuga icia kure ira nkuru injeru twinenkerwo mweru indi mbeca igotwa twaitana antu kinya rwimbo rwa kuga kure iji mbeca ici cia kure iji cia kure ira nkuru Thank you very much mweshimiwa tuchoke au nende akirutongeribwa kaunti ya Meru kwina rwari withirite rugita na mbere rwatigarwe rais kana state launch ne batikuba kwithire ya kwa Meru na rwongiruka tukerwa kaunti ya Meru ne batikuba kwithire kithwa city kaunti ya Meru are we qualified kumba kwithira tukibwithwa city kana are we qualified akumba kwithira tukire turamburandi ya state launch au Meru muthoni au ankwire qualification into bira binge bioneka bya thirikari biona rira munene thirikari ura munene atikiritwe akaya kwithwa na kwenda kenda tugarura areta state launch atirete eja kutiumbo tuika murungu obotethia bara bakethira ba state bautangaza ira state muthoni akethirwo ariku amen aya batirete city bareta city besira cieja na gwa cia city ikaeja no cieja no ititangu gimutindo na citangu giri wa baka ubiciu ikaruguro ya gwitangu na mbeciu wagotithira kwina muntu ro karinga na kamera ndo mwali toko kwa Meru TV kana bairi bangi bacoke beje aja no tibo qualified game ante ja advertisement ri bati advertise city bare au kuna makosa no ndo
gintu kionthe tuge nandi yanku bantu ibera gwetwike etwike municipal bakarega municipal yo mawana ndi yugwitwo kire itweta bathithiria ukena bamuringira kura ri batikwewa milioni igana iguru ya mbeca ira baheja go county bakwewa mbeca ira ingi cia ndona 100 milioni pa year haya ibakwe bena tumantu tuongongeri iguru au nya cibitari yao ntaigirwe nene irwe ya twika level 5 na ndo tikwa no tumantu tukejira au na ndi untu tikuriwa ri ona ndi muntu muthoni akeja gwaku ari okara no ntimbi tikora aratigani orara yes eja kethira gitikira kinyomba akwira nyomba ye kuo we mutangazaji umwega muno ntikwenda gitiki ni muthoni kambe choka gure giti gikirita uku ko mwira ntigura itiki ngine na iti ugathe ko kaji kia mbeca weto gure giti no ntumtu akuria no agurire iti bina bio andirie mami oku akaraire Nebe sana mheshimiwa. Hakuna biore bitumi yao na biotomo ni antuba kuma South Beti. Kwa kuria atire YPA akutoka from Ukambani. Kwani hakuna watu wa South Beti. Kiwiki uri number 1. Akiure kingi akauria atire you mean transformer ya Kithunguri iko kwa KTMP na agekira kinya question mark. Akiure kebithatu ariure kieni kia ndege muoroga Mitungu Road was launched by President William Ruto in the year 2023. What is its state currently? Na kiuria kingi universities moved out of South Beti. How are the state of business in that region? Biure binabithi atene mheshimiwa umba kuthiro gituchokeria one by one. Kembere kiruye no ntupia kumantereche Ukambani South Beti hakuna watu? Kirayo tuma pia umanara Ukambani. Uningeja kurua imantu jaria ya kuthithwa yatija transparency nontu ethiro imumeru eja na akera mutano mina muntu ujuri atibwa mujumbi contract ya kama chege no waka yoro bia anano ora akire muntu ejira waka kinyabi irachire nande bu muntu ona apia aya kiu ndio shokia mbira kiu kingi kiki kiruria atiriri you mean transformer ya Kithunguri iko kwa ngiti ya MP ati transformer ya Kithunguri yes transformer ya Kithunguri ni Kithunguri ama ni Kithunguri iko kwa ngiti ya MP kuringana ura mbiga gwantu bakiuga no yes Kieni kia ndege Muoroga Mitungu Road was launched by President William Ruto in the year 2023. State yeyo ikaria tathai. Uti improvement. Uti contractor uiti tehon. Uti no uguthithwa. Indo kathikiriria kimicemanio. Mheshimiwa wetu uga eta kire antu ba Mitungu abera. Muoroga kiandege Muoroga Mitungu Road iri oni it is going on akauga barabara ya Kanyakine mutio kiama Mitungu tayari ni kulima weto tikaragito kuona utiantu kuona bubunda ni urongo burangu kwira ira twathagwa na urongo yes oya kauli atiriri kana uri kibuko ndakuwa mbere alikuru bunge woria ogi akauria atire universities moved out of South Beti. Yes. How are the state of business in that region? Bona bunu ene ngwirie South Beti ya thagwa ni urongo utimucemana jwa thithwa nkubu kure yakuru ataitwe marimbe tayari university ikendelea university kure yakurukitwe ithiro eri Kaguru Kaguru mundajore jwa thirikari batu South Beti utiantu tuina university kira tuina ke college technical na chote UT university we need the university in South Beti na kedro mse atikumba antu betu bedro beta yari pakiuragia how many years msio yana sio msio batige na ira na mbuga na mwanko yes
Thank you mheshimiwa. Na indira mirandi omba kwithira yonto, for example barabara tu kwirwo ni launchirwo ni President William Ruto ewi ya kieni kia ndege muruga mitungu barabara na ukuru state yewe kariatia. Indira president ya auga barabara na ikabuithwa cukuru na ikabuithwa no abati komba kwithira akithiatira mantu jana atiria komba kwithira yekinyanira. Uro abati kuthingatira mantu jau mujumbi. Na nkwirire mujumbi ugu agatuika kwa yesa. Ageta akauga barabara eu. Kethirwe tithithwa. Antu bacauthimentu kuma kithirikari. Maragita yakaretwa. Ana jara yakoretwa akaungana natu kuma kithirikari. Yes. Kungi akauria, are people of Mitungu and South Imenti interested by Mitungu Airport? Twina mantu maingi muno. Yara tumbothithirwe ne Mitungu. Yaga tuteithia sana. Kinyabu ni urongo. Wa airport bote kwenda kuretura airport Mitungu. Bau ni urongo gatwairagua. Twira gwaturega. Lakini bwithirwa ni urongo. Kwanja kwi mucemano jwa rero kerwa uni ndumo urotongerete kurega airport. Na wisis ire karagita hejire au ejita kwenja ndera antu baminge. Bau ni urongo ute airport ikanywa karagia. Nandi igutega kigintu kira big umba kwariria antu bagakena. Ukeja kwa wimbijite kuthithia kieni kia ndege. Mbijite kuthithia kieni kia ndege. Kusema tuna mdomo lakini hakuna kazi inafanyika. Noga kwithira ni uma akieni kia ndege labda gikaretwo Mitungu. Mitungu ibangitwo bokona bwithira bokiamukire kieni kira kana bwena kinyantu akieni kirara kibika kwithira kigiakwa. Kiani kia ndege kinyega kwa Mitungu ri muthoni. Kithira gikari ya ugaiciuru itakiro kieni kia ndege. Kwenda gigujago. Ndege gwicio cha public cio kama tantu cijaga na wandis. Ni atia mbesi wikona kacha waka kieni kia ndege ito waka university. University ile tantu Mitungu 10,000 pai antu bedro ba Mitungu bongeri antu bangirie 10 na twina miunda kitara kia nderi twina munda jwa ika igana na gintu rego tugite jwa kwa university. Imbino ntutu gwakirwa university. University rugurwa kieni kia ndege kija kwa ana bakisumu beja kuguja na ndege okethwa bakale pale itonga baleta ana bao na ndege. Imbio mbere ne university kana kieni kia ndege. Na in case kieni kiki yete komba kwithira kikiretwo na kigakwa giatethia atia mukario Mitungu na muno mukario South Imenti at lunch. Woni ndio ucoke kaenda kwira nginya kieni kia ndege gigakwa kithira iyo oitiere pant. Indu gya gwikwau mbesiriwa. Kintu kira giakwa gigatethia antu ba Mitungu na inya. University ni akwa gitara kia nderi. Na mbesi uchi yite gwaka ba kieni kia ndege. University ni ite yakwe. University yakwa gitara kia nderi. Ana bara bakeja university ana ngirie 10. Riu nyomo era no tutika kieni gikethwa gitio kieni kirio na tutikuga university yakwa kieni na kia ndege. Ni akwa mundene jungi arajuli. Miunde teke Mitungu. Tijura mundajura jwa mibao. No jwa kwa university. University ni akwa mbere mbesi tu nengerwa chinyangirwa kieni kia ndege otindege kagwo. Me antu ba miru batijite utimo miru ri ndege. Umeru egwa tantu baba chita itonga bonde oturi ndege. Muntu uri ndege huku. Uri ndege wewe ngwa. Miru iji mboni ombire nu muthoni. Iwana ikigona ba mithiga na bampuru abakombora. Helicopter hii. Indi ukambira kwi muntu ndege miru. Utui muntu ndege miru. Igitera finance bill ya 2024 ikulukuna na mbungene kwirikana South Imenti ya reabsent kabisa. Utewarwa mirite South Imenti. Ukoru uwa ne tomi mbunge South Imenti ya reabsent tukumbili yomba kwithira ikuluka. Kai mugua. Menya is a business man. Nori mu biashara
weto kararia mantu jara thirikari kuria nukira biashara kwitonyero kikyo kiturite na inya kinya twatunywa mbi mujumbe atumba kwariria nontu mu biashara na biashara ira itagane kone nia na thirikari na ndakararia thikakare akaingo biashara ene kyo tukuwa tumurite ete biashara ne amenya ire biashara ewe bagaita biashara ewe na nene bara bathuri bau bangi ine natu twina mujumbe ro guteterai antu ba Southiment yes ako kero kiwicho kiraho gukia mitu airport mitungu airport kuwa kuri mujumbe ni athirikaro bya mwingi kana gichomba public participation kienda kuria antu kithiri bakwenda atathithia na batikwija twera twamwira mbese ijire ugwe kira bindi wake university mitungu onto miundere ariku miundere aja yete kwenda gwita kugambiro anga taito anga etio angambi miundere thirikari direct anda county council Umeru ira nawe county government Umeru igweta kyau na kunengero baro na kwanjiria gwaka nyakienda gwaka mbiria gwaka university kinya kitu ithita kanjiria message empowerment kuthiuruka akaleta taraisio akatiga milioni 100 milioni 100 isingani kwambiria mwako jo university na tike ekire empowerment donete ukiwa nende betu chiathiri aitenenkaniri ukatongeria maandamano no bandu no yangito yatongeria Jumatatu ino ntuku mugwanja ikuthire twitite ira ndiraejanire Jumatatu twitite ya kinyambe citieja ni tukethwa twina maandamano Southiment yonthe anto babi kibiki ekuru na kila kitu Southiment sawa sawa antu ba Southiment bugurira muno na kwina mtu akaigua ukiaria athoanie ekukwenda gitika mubungi wa Southiment iketumi uchumirite bunene u kumeneria mubungi urari kunende na gutu ko tengu ikinya mwokona irara ruta kawe na interest ya kuromba gitike Southiment nende muthoni ndendo kwira uni inabwisina nditete ngugi meankere kwendekana na ndenda ntu bamitungu bathikirie ketho ni urongo bakanuse au uni mbere ngithurwa mitungu ya ndina location imwe na ifust mitungu ya location igire na ya choka ithire na ndiu ini muntu mbere ndene Southiment kugita ondie kwa ithire na ndiu ndagitire ndo mbere namba 2 muthoni uni ndavivirie mantu jarajendekana ndene ya mitungu kithomo ikiari ndi kidogo kawa kuthuka na ifust ndaka every sub location one secondary school day school oti sub location yetu day school na kithomo giitie sana ndaumo muthoni ndeta ruterene rwa nduji through thirikari ra twari na mujumbe ra twari na rais Kibaki ai munene mbikirite nduji utinture tiruji rwakwa rwanda tongeria rugekirwa nga sponsor ruji ngatethereria rwakinya muguru rwiku kithunguri rwiku ngumari rwiku mamuru rwiku nditona rwiku kaurone rwiku utinture tiruji rwakwa na yu ndagweta athikeri bakwigwa orokegwa ni urongo auge ndacoka muthoni ndona bubunga butikungana antu betu batura bateandikagwa ndeta yusini ndatigara ndona ontura ina muntu waandiki o county council ya Miru ndacoka ndategerera ndona uti askari ba polisi bairiye twari na musikari umwakinke andikwa ndene ya mitungu tai ndio gite ndandika ndi askari kithunguri ndi askari muguru ndi askari nkumari ndi askari kinyamitungu nara kirendere utintura kinyana ara mamuru utintura ntimusikari wa polisi kano ipika no yes kwa nguginda itire ngugisha kungana igitara yakwa na ntikona ngicoka kuromba gitika iri but unie ngethura ndio wakwandi baisa antu bara bakwenda kuromba itinka wera ugwetira na
Antu jarande na joto ja kuromba giti ja guswa mujumbi uroga atethereria antu nontu ndinana na ndina bajuju na ingwenda batetheka na bathwa na utongeria butibwa wikumia bwa mbese nyingi. Yes. No turende to karantena mubunge aiku at least yutiro na kithira hinya tumiaka to wena tu na kumba kuthira gitete mukari Southiment. Ndira igwa go gamu. Uriwa uwenende urenda kuthomethera na kina kinya kwanga dance kiti baraba kuromba iti mna munokia mubunge nterera kenda at least umuonia njira ire ngukuria no ntuta karantena uraikuo inyawe welia kuona kithira no butethani hapa na pale kendo utira mtu Southiment akuba kuthira kigunika. Muthoni uwe ingwiria kairi muntu akethwari iguru muno atithikaira antu baba ndiguru muntu akethorethwa ma account in millions kwaria na antu baba ndiguru kwina inya sana batagaka bona baigana na magana iri etagakora when the day comes when ndarita million yegana ndabunje no ndicha magana iri my votes will be enough but now butu buke thwa bure muthoni antu batienda ngwiria bakajukia mbesa indi bakawicha kureira ira nkuru muntu utikuthikira antu muntu utukarandina antu muntu utikwandiwezwa kinya ni campaigners bawe bongwa baraba nene meya kwina campaigners baku muthoni baraba nene muntu utikwandiwezwa kinya campaigners bawe atithikira tikona to etania na ndu ba Southiment this time. Yes. Empesi empowerment yaka chiroretie matantere ira chia Southiment no tukuwa au jokere kiuri ari atiri mantu ya beta court ni serious. After 7 days sababu ya empowerment money uwe no tunugete nende yako wetinyoge court after 7 days. After maandamano watu iko tigintu gikuyukua tukathithia maandamano na indira maandamano ya mangeta court. Yes. Nende uko court no kurugithira i serious. I'm serious. Ka umogeta court. I'm serious muthoni. Hera muthikiria I'm serious. Na kuwa we. Na kenda menya I'm serious. Into mena gikithure kindiki. Ndamwira mbeci tane nkanirwe. Na ndauga erwe mbeci tagitire ata. Itane nkanirwe na kinyanto barabe ba mbai na wiba kuigua. Bathikiritie. Supporters bawe bathikiritie. Yes. Akauria amuulize since amesema ataelekeza on the right person as per now anasuggest nani ndio the best for the seat. Antu ba Southiment bategete. Uria wali number 2 no etukathura. Barikani ora wali number 2. Uria wali number 2 ali mwiti kathara. Na umite ndere cia bogeta kinya te mitungo umite. Ati umite rutere rwakwa. Indi ona umite unu etukathura. Isaya ngimani. Umuntu thikaira antu. Umuntu ritangu gina antu banini. Na no etukathura. Ni ate bweshu abunya bo muthura ate umba kwithira akiangaratana yonge. Ate angaratana no ntuti billionaire. Ura ari angaratana no ntu bo billions. Atonya wathani ni ona mbeca. Ngwirire mtu na ciara kwa ai mutongeria onge agaciarwo mu biashara batu athuri no mu biashara. Okay. Bitikira ndegere message ira chibetu kadra chetu mokulukira mutandao yote wa Facebook kwena Amutosh Julius Mutonga ariwa form ni one term onge akaua Edward Kimathi ariwa this man is full on wisdom the only prof we have in Southiment akwena gituma Elsan ariwa following from Kobo Southiment MC Tesh akaua watching kwena kinya Edward Kimathi ariwa form ni ile one term mtu gwetwa nko kimundu leo isa kwa daktari Chandra kumweti theji two term is unstoppable na kinya mtu gwetwa Alex Mutethia akawa watching live professor knows yicho tumeri iracho betu kodra chetu mokulukira mitandao yote yo kinya nena kinyo kulukira namba yetu ya SMS 0748 918 901 0748 eta nambere na komba kwithira kiure kyaku kiro kwenda kuria mheshimiwa na kinya komba kwithira agiochokire na muno akariba Southiment mheshimiwa biume bile bidiri itombere kwithira twitiwa ni Raila Odinga urari mutungirwa kiama kya ODM na maoni yaku tukirikiria uhoro na ODM na yetete kana future
ya ODM ODM muthoni benda kana barege kandi baindend ekagitu kana nontu ODM ina gicunje kira gitigithirikari na iraira na ina gicunje kira gitigithine na iraira na secretary general ODM gicunje na gitigithine the chairman uria urigitine na ni gavana wa Nale ugitwa Manda Mura tumwitaga Wanga no chairman uwe thirikari-ine nontu ai gavana no mwanga kare thirikari-ine nontu akeja gukararia agapisi consequences andi agakara thirikari-ine kwena the evil gentleman uria witagwo Babu Owino kinya wengo ari ome thirikari ai bare na ome nandi Babu akagita ODM bakethwa bena gicunje giti thirikari-ine na gicunje gikura thirikari na kira na kio support thirikari maoni yakwa ya mwana siasa na kire ngatheti iwari ya The Daily Nation Oburu rani intarimu ra watilite kanya Raila Odinga mbere kuthira ni muturine Raila Odinga augite Ruto na itikiritwe kuchoka kire ODM nontu kuringana nu ari wa ODM kibuthiruto na ari umwe obarabo mbere kuthira bagi form ODM lakini kinyaki akeya kwina mawatho akiakuya akienda kutonya ODM akiakwirigira akeya tu atuike flag bearer wa ODM urio akeya no twina tongere bangi baikuo no kakinya wa karanthi athiatire mawatho aya kiama bakindane achinda kukamata bendera ya ODM akamata ningi achindwa isawasawa uwa uretu nukone yaka William Ruto mbira kubakithira giwichoka kire ODM au manto jaba kwari anteja kararia muno meya Ruto na ali secretary general wa ODM na kulingana na Mount Kenya ule kararitie Ruto ikambiri kararitie Ruto akeja kuona agacoka na ukamwaburi kau kamugwikira gucoka no gutithwa kwina inya lakini kwina pununu ikwarwa kukwirikana kwina disable ya ministers disable eu ikethire ikithithwe nuntu bwa muthoni nuntu bwa ntu bara Oburu bau bamwe kurora ira bari baraira ibakuchendo chwiroi twanyaja kenda nabo bagwatando ture neriku yo inandi ora kuria gucoka kuratika kukethura gucoka gwakuga ikiama kithongi sana imuringitu yukujanirwe byeje bitandatu bigwegeta muringitu jumwe owe ruterera na ukuchia yakuchoka yokathama kiwa ande yakwenda ukuchia muringitu yora igwika okay anebaka sana the place of opposition ugia kwithira akomba kithira gichoka ruterera ODM kanya ko opposition ndigurune ya Kenya aina gakithira gatika na giketa na gikere kithira ompalo kindu kiranga akwira muthoni opposition ithira Kenya kira atuma opposition ira yakuthira Kenya Kenya ne ari na thina jairi okona ire Uganda na Tanzania by now na aru nuje Uganda and Tanzania meangi tindite kwithia kuuge goro yes ronaga nontu bwa gute upinzani atigwitikirirwa aromba kura kura ikaringwe goro upinzani ari agwati antu barari kura itiringwa ndo nirambiririe no kanetambiririe nirambiririe igoro kuratangacirwo kinya kapi na kapi kwindironaga antu street-ini utuku by now ringu kare andi utagara ndona kirindi kithuka TV ne yenu ara ukiriru gukiona nagwa ni Tanzania ina kura cia ndoa nandi upinzani utumenya kura na siasa cia Kenya muthoni ukayukio ria antu bakuyukio ure itiri Kenya ina antu bathomire sana mantu jaja mitandao yenu bo memenya muno muntu avivio
onto icithite akiona tha icithite babu ibubugwata bureo Gen Z ibugwata onto bureo kwa umuntu okuthugania upinzani bwaura kinya ODM igete gatuika ne thirikari yonde upinzani ukethwa bwikuna very strong. Okay. Nibega sana tukirikire nende kabisa akwiba kwa Ruto abati uchoka ki akarandika muchemano ne ki drawing board bo bamita na gichomba achora siasa cia karatia nontu nende iyaka kuma Raila ari okunya wengwa ati kumenya abati kwambire njire iriku wowe okero advice kidogo umwira ite ate ora mu advice mwira ale atarine ako kwa atari nontu wena ndinone aigitwe giuntu nkoro akona akajukia muntu kuma Nyanza ali deputy president antu barabeja muno akenga kithure kindiki akeja kuinga kithure kindiki ri tharaka nontu nandi ni mugwete iyo yauma iyo yatonya thirikari-ini tikerega nandi uwe ari atari na nongeite ngugi no bundi na kiromba murungu muno na gita kirekebisa mantu jara akuthithia. Yes. Akuya togere ba mwameru bachumirite na kuga bo bati kukwata mbaru thirikari ya Rais Ruto by support siasa non tukwithirite kuna sese 2 term na 1 term baka bo abaiki 1 term na okwe gikundi kenge kia siasa na ameru barachumirie goro baba wa barenda kugwata mbaru utongere bo Rais Ruto non tiba kuona umwe wo mwana wo kithure kindiki aina baka wa meru igaikwe kire opposition uwe we mukario meru na nyote kwarinya we musiasi mukario meru uwe wari we rutere rwiko oni rutere rwambaria kinyauni nimbeterete aki Raila Ruto akeyo twika akalita kithure kindiki ete agaswe mtungi kungi ninte mugwata mbaru istose atongeria baba miru bauteta bena kira gituma bateta nontu bwa mbere thirikari iji barabagwetie Ruto kumiswa na amiru tibo agwita bongugi bara na batere atongeria bagukethwo igwo muthoni uwo keja gwi jaja ukagwatia mpuru gwa kanyombe kabisa bwa mithithia bugekera machini ukimona yori bati kuthithwa ura cienditagwa lastire akwira uwo muthoni ndi ukwenda uwo kumara na uwo me uwa no mwega na ndikyo gituma baugo. Yes. Na muntu ja Mithika Linturi kura jeru to aswaga unandwa Mithika Linturi arinja no mwangaru to a peace consequences chamiru nontu Mithika te muntu amachatu isamo baraisa na Mithika amwa ontu na amwa na timugua nandi akaya kuthwa na gwito chwa Raila ri na aria na Raila ni wa muchumburite imbie utumare gochwa we Mithika imbie idi achwa Mithika achwa Mugambi Manyara wakiri Mugambi Manyara muntu very intelligent uko kwenda gite ya acha tabiru imbie ate gwito chwa Mugambi kana achwa Mithika abera antu betu inyedo ndaterire ri mwana ro matara no oimarira ande uko na bara gwito chwana bara basinda nabo ende baba chwa abo thirikari abenga ati ubachwa. Thank you. Nibega sana mheshimiwa na tabagutikire kwa studio chetu cha Meru TV mubango no ya Meru TV rukiri nkwekanya umbe kwithira ukiarire mu kari wa South Ment migambo kuya mwisho migambo kwa ya mwisho ndenda kwira antu ba South Ment bethiro baithuganagia muno bamenya pisha ya South Ment iugwe na uni mantu ja kura cia mbeca tucieke kando mantu je kana na magana jairi na ja mandasi tujieke kando muntu ya kumathira kinya igwita na muntu akumathira akugurira njobi akugurira nyama na achoka kinya ukamatana ngale akwani utike na gwi muntu uno ntokumathira akwira twite turare gwakwa umwira twite turare rumu neko era burara mwe kuroku
nena tawo kenwe nigana na magana iri ukanenganira kura ire kuthithia barabara marigo jakagirwa ire kuthithia cukuru ana bakathomera ire kuthithia security askari bakethirwa babangi bwega nandi Southimenti nwije kinya thirikari ririku nemenyirwo thimujumbe uri kuria ugeta market cietu icirindite na wendia bwinto bira bi madawa ya kulevya nini nondu bara bakwendi bagwatiri no thirikari riri iriu na ne ana betu bakuthuku mantu jariku mantu jau nandi bo mwisho bara mbuga ibwega sana nondu bakumbita muthoni na mbere imbati gukethia antu betu ba Amiru oni mbere nkethie ekuru bakwa I married 3 wives it is true Wati kwira igwe I married 3 wives muthoni nengo bakethia bo bathatu umora mukuru mongora munini na kinyana ana bakwa bara Nairobi bara Mombasa bara Meru ngo bakethia kinya kwi mwale okontu kenu itangugi na ukwenu nakita na ukwenu ara gwita wa muliri kinya ngo mukethia ara kampu ya polisi ra itagwa Kilimanchuma Inspector Sality bau bangi ndikuwa bara Nairobi tetindo bagweta muno au angi tithara nkethia sole nkethie atongeria bonde bara twitabo kiama kia mabandiriko ciama ni Keni Tiresara mtu witwa Mutho Sam secretary Professor Ananu ali University ya Tharaka kiama kia mabandiriko kiri antu banene una nbithero ndi patron yo kiama kiu choke nkethia siasa wenzangu ngethie Mheshimiwa Kadhara ali Mombasa ngethie uria tukwenda ethirwo he mujumbe wa Southimenti ngethie Mugambi Manyara uria tugutarajia ethirwo he senator ngethie Mwiri Karinga uria kubai po MCA Bogeta East ngethie mujumbe wa area Evans Mawira Karia ngethie director Kimathi kinyawa ngono kampu yetu ya siasa director Kimathi noe director wa Premier Hotel na director wa Majani na kinyawa na kwenda gitina Bogeta West nyawe mukethie sana ngethie Gitobunka ta ujo ali manager wa municipal ngethie kinya murithi Kanatha na akaura twarinwe kansune na bau bangi bonde kinya muthikiria ungi ukuningara thimu turia Moses Kirea ura mwene banki itagwa Mosca ithairo Nkubu bonde ndio bakethia sana na kinya bara bako ndolirwa nta bakethia baigwe bagwiritwe kinya Mburuga Kirimi na Mheshimiwa Kasanja babendagia miunda nara muthoni akagura mune ngora yakona mbeca ruwa Nkubu athamire no amen nyabo ndio bakethia sana na kinya ciamani wa thoko kama cegero rathurirwe goro Mr. Musa Kimenchu na kamite yo ndio bakethia mutugi ciamani Ontharene nyawe ngumukethia na antu bonde baigwe banganiri nkeri cyakwa na mbere turi amwe itwitane antu betu kuthura muntu tutitegete mbeca. Thank you. Kwe kiurike ya tukirikira kia ariori atiriri MP was to do banana bill. What happened? And how is banana business doing these days? Banana business is doing very bad. Nontu twaugite marigu twathura Mheshimiwa Mwiti augite agatwikira bariu marigu akajathiria bariu akajekira jage bariu ya jathithiru wontu bacteria ko jathitha gwenchobi janara ndiguru cia Burundi na ndiguru ingi iketa kwenda wome
na nĩ marigũjagia bali baba kuja kugura baguraga irigu rimwe ngiri na ndeja na aru ntuko ethoko muthoni ukenda uma ngagwikira ngari na kwatweta kama cigagure irigu riegana mutagato junde na no ugurere aite antu baraba kugura na antu bagurira bangi bakuma Nairobi na ringi bagata bakire kabisa bagure jara batare kwa kinya ba 10 na ijere ekura bateguriri bakagurirwo na antu bandanda irigo 150 igana 80 120 antu awa ana rutemire gokendia sure. Okay. Nimeka sana mheshimiwa akwe mantu aufai kujaribu huko nyumbani. Mheshimiwa akiwe nimesalimia mabibi zangu hata. Alex, don't try this at home. Nimeka sana amutagari wa Meru TV na twagwete na batu 16 kuta tukiambire mubango yo Meru TV rukire mwaka kithake igilogeti ndeka 48 kenyuma ndeto terukire kubakira chikira. Thank you very much mheshimiwa anontu botonera kanyabo yake datuba kwithira tukiarire mantu jegi South Menti na kumulika South Menti kwa ndene twawita ringi akenda wita na mbere na kumba kwithira ukithomethia kari ba South Menti mutegeri wa Meru TV wotu thiatira kulukira mitandao yo kinyana Facebook na kinya YouTube na kinya twandikira message okulukira 0748918991 twaguchukira nkatho chemwanye muno na kinya uwe ututhiatire tukulukira Signet na Pang Meru TV twakora. Thank you very much. Ningomba kwithira kichokera chekinyiri thano akiri mubango you are the wave ugeta kura yeno tukatika tino kethira ukiretwa mibango ingi kathumba ya utira nukuthoma nukumenya na kinya kumba kwithira ukiwirwe ithira wina kaita kakejani wambita muthoni wa Kiramana.